Waki wa barabara ya Kibwezi guthie Kitui ugithiaga na mbere na kuhingura matura matiganite kuri aikari aria mathamitio ni waki wa barabara ino matigitwo na kieha matoe wa gwika. Ni kuona ona thengia wao kwirirwo marihi ma kumathamia matoire metereire no na aria magirirwo ni kumateithiriria gukinyira marihi mao marauga kwa ihinda riri matiramakinyira. Nyumba yangu imekatwa, shamba yote imeenda na sina mahali pa kulima. Sasa tulikuwa tunatarajia tutalipwa tununue mashamba ingine tujenge manyumba ingine, lakini hatujaona hiyo. These were our only source of income. Some of us, together with our families, have been reduced to paupers, squatters and vagabonds without anywhere to call home, with no income. Tumejaribu kuwatafuta, wakati tulikuwa tuwapigia simu wanaitikia, lakini siku hizi wamefunga simu zao. O muthenya aikari aya maugite maraikara na wagagu kuona matire na uhoti wa kwambiriria muturire kundu kungi na kuria mari ihinda-ini riri no hakwihocia kwa ihinda. Manyumba yao yetu imekatwa na barabara imeweza kianzi, hata mnaona hapa imeenda juu sana, na maji ikitiririka itakuja kuingia kwa manyumba na zingine ni za matope. Ona atongoria aria mathurite aria mangihoka ni mekumateithiriria marauga matire marakinyithia maguru mao kuo na riu matigitwo utheri makihoka mugambo wao ni ugukinyira thirikari. Mr. President, you are our only hope. We humbly beseech you to use your immense authority to direct stock order the CS for Treasury to release our money for compensation immediately. Barabara ino ya kilomita 190 ifangirwo kigina gia ciringi bilioni 18. Handu-ini ha Inooro TV, njitagwo Gathoni Wanjihia.